Pozdrav, nije dobro, ovo, dobar dan onda, ne, jutro je. Pa ovo se raspala jako brzo. Tek sam počeo, ali sjajno mi kako sam nesposoban u ovom trenutku. Prošlo je par dana od live streama i tek onako sad radim video. Pere me ta faza, pere me faza, sad sam u toj fazi, ja reći kao, odugovlačenja. Jako sam se zapravo dvoumio i razmišljao da li da napravim ovaj video. Ali onda opet onako, hladno vrijeme, korona, smrt, pingvini hodaju ulicama i... Znaš šta? Radimo video. Ovo vjerojatno mnogima ne znači mnogo, ali hvala. Svjestan sam da me većina vas vidi kao onaj lik koji igra Fortnite i glasan je i padaju cigle s krova. Nemam pojma, ali hvala na gledanju valjda. Nikad se nisam smatrao, ali u zadnje vrijeme, zapravo malo više od toga, se jednostavno osjećam kao perfekcionist. Možda se to toliko ne vidi izvana koliko se ja osjećam zadnjih nekih onako godinu dana. U prijevodu, ako mislim da nešto nije dovoljno dobro, jednostavno to ne napravim. I bit ću u potpunosti iskren, zadnjih 7 mjeseci je bilo poprilično komplicirano. Onako nisam bio zadovoljan sa kontentom koji radim i teško objasniti razlog. Ponajviše zbog toga što znam razlog, ali na neki način ne možeš si uvijek priznat da radiš krivo, tako da lažeš se. I to je bio jedan od velikih problema, barem meni osobno. Dugo vremena sam radio videe nakon kojih ne bi imao uopće energije, jednostavno bio bi mrtav nakon snimanja. Što god da sam radio, to mora biti savršeno na neki način. I to je mislim onako jedna od stvari koje te zezne, odjednom počneš očekivati jako puno od sebe i kad to ne napraviš, jednostavno ne osjećaš se super i želiš jednostavno prestati sa svime valjda. S vremenom je postalo sve teže i teže nekako razgovarati sa drugima o tome. Stvarno ne znam zašto. Valjda sam mislio da je to jedini način i da je to nešto što moram prolaziti sam. Što sada kada gledam nazad na to je jako glupa odluka bila. Ne želim vas zamarati problemima koje sam imao, jednostavno želim vam se zahvaliti. Želim vam se zahvaliti za neprestanu podršku tijekom godine koju sam imao i super je. Prije par dana smo prošli 30.000 i radili smo zapravo live stream. Zajednica postaje sve veća i ponosan sam da stojim iza nje. Sad sam zadovoljan s kanalom i onako sretniji nego prije i ponajviše hvala vam na tome. Jednostavno sam u dobrom mindsetu sada, onako dobro se osjećam i bistro razmišljam ponovno, stoga prošli smo i kroz to. Ali onda opet ostajem pri onome što sam davno rekao, dok god bude zabavno, bit ću ovdje. Žao mi je što nisam prije spominjao ništa do ovog. Iako vas moji videi razvesele, vaši komentari su ovaj put mene razveselili, tako da, thanks. Ste skužili što sam napravio, nisam htio još jednom reći hvala, kompa moj 4 puta, ono, ovo je onako kratka pinkica od videa, ne želim vam uzeti previše vašeg vremena danas. Htio sam samo reći nešto što mi se vrti po glavi od kad smo zapravo napravili live stream. Onako, brzo i efikasno, kako bi se reklo. Ok, moram smisliti nešto s ovim tu, ovo mi ne funkcionira, ok, onako, pinkica. A sad idem meditirati novi video, Among Us. Zapravo idem spavat. Ček malo, zašto sam to rekao na kameri? Kaj se ovdje dešava? Hoću reći, idem spavat, ne idem raditi video, ja ne bi nikad, ja radim, ja sam...